إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فطاعته أعلى مكتسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اعلموا أن حب الوطن وكراهية مفارقتها غريزة وفطرة، فتدبر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم خروجه من مكة مهاجرا يناجي مكة قائلا: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولما اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فراق وطنه سلاه ربه عز وجل قائلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ومعاد الرجل بلده. يتي الله سبحانه وتعالى الله جومي راو سني دو تو دو مودو هانا دو يتيده إذن جرنا مكانكو الله weltanomo e dow dendanangal nemaji makko e ɓure makko e teddule makko e hoore meɗen ɗen seede ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Kanko Allah o handi e dewal o wotiɗi e maggal, o ala nando, o ala yerujo, o ala fotoro. Hiɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko, ɗen to Allah yo juulu e maɓɓe, o juula e ɓengure maɓɓe nden fof, yo Allah juulu e dendanangal sahabaɓe maɓɓe, o juula e kala on irtirɗo ɓaawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, hulen Allah tedduɗo towuɗo o Allah ko hanaɗo hulede. Kulol Allah e ɗoftagol mo ko ɗum woni ko ɓuri e mawnude ko neɗɗanke faggiti. Hulugol Allah ɗoftomo ɗum ko ɓuri e mawnude ko neɗɗanke faggiti, ko neɗɗo gollanta hoore muɗum. Nyiɓugol e yamirore Allah woɗɗito yeddugol Allah ɗum koko ɓuri e teddude e ko neɗɗanke innorta non. Allah tedduɗo towɗo seniɗo mawɗo on o wi: hey kono yo gomɗinɓe hule Allah hattinirde no Allah hana hulirede non, wotta de ko satti wo on maayu si wona ko on julɓe jebbiɗaniɓe Allah. Musidɓe tedduɓe, hulugol Allah ko ñiɓugol e ko Allah yamiri kon fodde feere neɗɗanke on. Ko Allah yamirma ya waɗu kon, ko ya waɗu ɗum yeru feere maɗa nden fof ko alda e raɓɓinɗinagol. Konko o nodduma ya waɗu hino e muɗum ko waɗɗima, tawata si a waɗali ɗum o nangirte, si a waɗi ɗum joddi hino waali habbi ma. Hino e muɗum ko sunnina ya waɗu ko yiɗanaɗa, ko rerɗinaɗa, ko tawata si a waɗi ɗum a mari baraji ka Allah, si a waɗali ɗum ala bakkatu ka Allah, yo tawtu nasabu fanɗingol, nasabu yawitagol, nasabu anyugol hadi waɗa ko ngamelo tun e welsindare. Haray non ñiɓugol e ɗum ɗo waɗugol ko Allah yamiri ɗum kon yeru feere muɗum nden hara raɓɓindinaki, woɗɗito ko Allah haɗi ɗum kon fow e muɗum. Ɗum ɗon ala wigol ko ɗo mi mari feere ma ɗum ɗa mi ala feere. Haɗo jeɗen fow no fota wawgol accugol ɗe, ko yamiroje ɗen jama on ɓurdi wawgol waɗugol ɗum. Haɗen yiɓugol e yamiroje Allah ɗen yeru feere neɗɗanke on, woɗɗito haɗoje Allah ɗen fow ko ɗum woni kulol Allah. Kulol Allah non no wiruɗen non, ko ɗum woni ko ɓuri mawnude ko neɗɗo faggiti, ko ɗum woni ko ɓuri e hittude, ko ɗum woni ko ɓuri e teddude e ko neɗɗanke innori e ko neɗɗanke nodditi. Hino jeya e hulugol Allah, yani hino jeya e bange ka Allah hana hulede, hulugol Allah e leydi ndi Allah okki ɗum ndi. Leydi kon nden e wolde kon no wona parcelle maɗa on ka horuɗa ɗon, dawla ka innorɗa ɗon, ka nodditorɗa ɗon,
ala ka hor leydi ɗo si wona o tigi hino woodi ka o innori wonde ko nokkel kaari o jeya on nokkel kaari ɗon ko ndin leydi ɗon woni ko fandiɗen ko ɗum woni hino mofti ka horuɗa ɗon e dendanangal e nokku on o fow e makko nano makko ha e ñaamo gila ka funnange ha ka hirnange gila sengo dow ha sengo ley ko ɗum woni peyi neɗɗanke on dawla makko on haray ɗum ko dokkal non ko teddungal janal non yo taw hiɗa mari ɗum seede muɗum naren neɗɗanke mo leydi muɗum raɗi ɗum o yahi o wonoyi janano ka yaasi ko o teddina ton wo ko o baka ton wo ko o yurmina ton wo sabu himo andi himo raɗa ka makko o wawata artude ka makko ɗum ɗon ko fanɗi ko fof bonnanaymo feccere neyene nde o mari nden haaɗinanaymo feccere teddungal e mbelenduru ko o hokka ton kon ɗum ɗon itta e feccere muɗum e hino ka kene mo anda no renti ko neɗɗo his ko neɗɗo weltiɗo neɗɗo wowluɗo kono ka gundo ka wonki makko ka ɓernde makko ko neɗɗo songiɗo no ton pettum yite no huɓɓide ton kun hino suma ɗon kun hino wi'e raɗede ka muɗum wi'ede a natata ɗo idan haray mo Allah jarriboy ɗum ɓen hino andi ha honto tawgol no mari leydi ka innori ka tawata artugol e muɗum no newani ɗum ñande faalawo no andi ha honto ɗum hitti ɗum ko dokkal janal non ko teddungal mawgal woni ko Allah okki neɗɗanke on ɗon yiɗugol nin leydi ɗum ko e tagu neɗɗanke on jeeya yiɗugol dawla muɗum on ɗum ko e tagu neɗɗanke on jeeya na neɗɗo wiyata min mi yiɗa e leydi andin ma min mi yiɗata ɗo ko naturel e neɗɗanke ko noon Allah muulirma tagirma incorpori ɗum e maɗa wondema hiɗa yiɗi ka maɗa ɗum ɗon noon sa ndaari woni ko dawla on a tawa hiɗa yiɗi dawla maɗa on si ari ka nder dawla ton a tawa e préfecture ma no ɓuranma luttuɗɗin fof si ari ka nder préfecture a tawa e sous préfecture ma no ɓuranma luttuɗɗin fof ka nder sous préfecture ma a tawa e district ma no ɓuranma luttuɗɗin ka nder district ɗon a tawa e koɗolum mon kun kowle mon ɗen ka mama soro mon en mandi ɗon ɓe ɗon hino ɓuranma e nder leydi ndin fof siwi makka e madina ka tawi ton ɓure goo idan ko ɗum hollata wondema dokkal okkede dawla ka innori ɗum ko teddungal ñanal yiɗugol on nokku ɗon ɗum ko neɗɗo on tagida e muɗum pay kun e ñano no fota ɗum janguɗo e mo janga no fota yiɗugol leydi muɗum mari jawde e mo ala mo be no o wayi o feewi feewa moƴƴa fof no yiɗi leydi muɗum ndin ka nder wonki lutti tun wonnum yarli neɗɗanke on o jaɓay konko woni e makko ɗon feeña ka kene ka o ittay ko Allah tagi waɗi e makko kon Allah tagima waɗi ɗum e maɗa jon noon yarli a jaɓay ɗum noon gonga e maɗa gongira kuuɗe maɗa ɗen ka kene ka o an a ɓoroto konko Allah waɗuma e muɗum muluma e muɗum sifora neɗɗo wo neɗɗo kañum yo wuru tun hande kadi ɗum ɗon hande kadi komo be suɓanto hoore muɗum seede yiɗugol leydi muɗum ko tagu ɗum na ko neɗɗo yani neɗɗo towal daraja ha tawata kanko ɗum ɗon o so'ata ɗum ma ndaare nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam sanga makka faaɗirnoɓe na faaɗugol leydi ndin faaɗirgol angal yiɗuɓe ɗum nde tawno heferaɓe makka ɓe fewndo on sayi añiɓe songiɓe lorri wondiɓɓe maɓɓe ɓen tawi ko maɓe yalta leydi ndin maɓe egga maɓe fera Allah subhanahu wa ta'ala on ñaawi ɗum e hoore maɓɓe o wi'i ɓe ko yoɓe feru o newnani ɓe ferugol ɓaynulaɗo yaltugol ɓe makka ɓe yahi ha ka sera saare nden few ɓe yeƴƴiti ɓe ndaari saare nden no andirta ni sa iwi ka mon hiɗa yawde ha yalti kowle ɗen ha muutike seeɗa sa yeƴƴitike sa haynaki cuɗɗi o hayno to leɗɗe mango e leɗɗe tugi ko dari ton kom no laaɗo sa sallam yeƴƴiti ndaari makka ɓe wi ɓe wowli ɓe fewtini saare nden haala kan wa yewtowo neɗɗanke ɓe wi ko an yo saare makka ala ko ɓurma moƴƴude e caɗeɗen ala ko ɓurma laaɓude ala ko ɓurma yiɗede ka an ɓe maki si wona tawde yimɓe am ɓen yaltinilan e maɗa mi yaltatano ɗo ko ɗo wonno ko mi wonayno nulaɗo sa sallam tawɗo ko annabajo Allah nulaɗo yo fewnu tagore nden tawata o so'a e sifa ɗum ɗo kanko e daraja makko neɗɗo hewtatako mo e daraja na fere feƴƴamo kanko e daraja makko o so'i ɗum ɗo wona wonɗo sengol e makko ronkata sowde ɗum kanko o sembinirede immorde ka Allah no ƴettani mo garanti hiwugol mo renugol mo aynugol mo wallugol mo malaika no wonde e makko kanko e ɗum ɗon fof kono tawi
kuma o so adun do ndi musendi do ka wonki makko musendi radede yaltine ka mudum si woni on don e dokke e teddule de okka o so yidum hombo okkete teddungal ha hewto ngal laado okkangal ala idan ka tawi don on yerondirali ka teddugal ko don kadi wonata konko o so'i ko amburi handude e sowugol dum sabu mo burma marde semmimbe mo burma marde tambitibe himo burma marde aynube idan hore musbe teddube anden wondema yidugol leydi modum nin dum ko mula wada e neddanke on ko dum nulaado sallallahu bayri be feri be senike madina none jabbo go be hebi ngon kongo fillaka fi sifa mudum ka tarika fillataka kadi sifa mudum ka tarika be ari be taw yimbe wombe pre habbibe be haldube etti jawdi mudum e bengure mudum e wonkiji mudum e dole mudum e kala ko mari habbori dum nulaado sallallahu alaihi wasallam nulaado ko on jamaado ye tawi bay nulaado senike jabba tolna be ardi ben jabba werna awa kambe tumbe jabbe go luttu ben kam mo be debran hore mum kono yawno ha ansariyankobe go wi muhajirinabe go wibe makka goddo noddi musiddo mum iwdo makka wi mo he mido mari sonnabe dido ndaru urdo ma welde e mabbe wo mi accitamo si edda makko timmi jombam neddo jeado e yimbe madina ben wi anno dum musiddo mudum mo laado weldin dinno e mudum iwdo makka o wi jawdi andin mido jeya e aldo be madina ben do o wi mi sendinde hakune am feccere mi feccere neddo yiday goddo ha do hombo mede wakil jettugol feccere jawdi mu jonna nene goto mu tode jonna bemmu gima nene mum hewbe dum ben hombo ada bay haron ka hebata to no hondu yamin o wiete non min e ko je ko fo kambe jeyi fino ombiron yewtere nen awa kambe be heban no dum sahaba be nulaado be sallallahu alaihi wasallam si wodi sahaba be wadana be dum kono nulaado kan tanginda wadanteno ben ko wino be nulaado sawiyo men yollo ngoma yo me yana ganyo men yahay e hino jawdi amen din e hino bibbe amen e hino bengureji amen kala ko marda haaju e mudum no ka jungo mada ko anji nulaado yeyi ha hebi wangal teddungal kono Allah no so'i ko woni be musude kon ka wonki sabu yaltinede kaledi mabbe Allah teddudo towdon o fodibe o ruttaybe kaledi odon o newnanaybe hotugol tawasbe faalabe yahaysbe faalabe wonen kambe wondon goto sakkuta ko be yiltagol neddo ko nebi ka yasi si woni tum wande o sakkaka artugol ka makko haray wala problem hay o woni ton duubi temedde hay o woni ton ha o maayi haray wala problem kono si o innama tun do a tippitita do haray bi problem hay so nyallal gotal idan bay Allah no andi dum ka wonki nulaado Allah foyintiniri nulaado foyintinari nibe fodugol be ruttugol be Allah wi innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad o witabitino on farludo tippindo e hore mada deftere nen alqur'ana on dum ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko o rutto woma ka iwda don ka leydi mada ko doni munyotun nyande go aray o newnane yiltagol ton tawa hande kadi ko yowondirdum e faale ma sida faala yaha wono ya ton sida faala yaha juro da ton arta sida faala wona do ko buram mawo nden nyalande don de hewtante hade musbi teddube no hakke ko fi dawla neddo hitti e makko nulaado sallallahu alaihi wasallam ka sharia mudum hibe shar'i nani nyawndorgol leydi mada nin ka jeeyada dum nulaado be latino e hadith mo imam bukhari ma muslim fotti filla goldum so woni no neddo soyi musendi o hebi nawnare ka bandu makko goddum musimo be latino be bubbini rayno be makeno bismillah be bubbinira hondu mabbe sappurdu nun tutade mabbe den be jetta nun hondu be bubbini tutade don be mema leydi din hondu sibubi du memi leydi ndu immoday e leydi ni seda mbulla ni njaren din immoday seda be yetta konko be jetti don e leydi ni wondude nun hondu bubindu inde Allah lon be mema ka neddo wona e musede don be wi bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yashfi saqimana bi idni rabbina aw yushfa saqimuna bi idni rabbina be maka e inde Allah wondude inde Allah dum e leydi mbullari leydi meden din wondude e tuta yoga meden dum hino dikkira sabu dum nawnudo meden e bural Allah e dunga e Allah yani si Allah newni bayno anda ko Allah woni dikkino won lekkelelen no de wayi wade non fownade dikkinede ko nyawnirtede dikkingol gol ko Allah subhanahu wa ta'ala on ji
idan na o latino be nyawdirayno nawnudo wonado e musede leydi ndin mbullari leydi ndin wondude e tutade mabbe kabe janti inde Allah be askintinni dum e bural Allah e dungaye makko e yurmende makko idan leydi neddanki on hino himmi ha e o daraja be musbi teddube hunde non si himmi ha hewti do harayno hani neddanki on ka o anda ko honno o jogitorta o nema do ko honno o jogitorta ngungalu do ko honno o yettirta Allah o hulirta Allah e orengal teddungal ngal Allah okki modon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فقد فاز وأفلح من اتقاه وخاب وخسر من خالف أمره وعصاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ejeti Allah teddudo towudo mawdo on hiden seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewere ka gonga hiden seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaado Allah nulado makko den to Allah juule mabbe juule be ngure mabbe nen juule e dendanangal sahaba be mabbe kala yutido bawo mabbe jokki sunna mabbe on nyentini batteji mabbe din ila yawmiddin. Musbe teddube hulen Allah malore nen e polgangal ko wonande hulbe Allah ben malki sangal e tana on ko wonande yeddube Allah ben lundi yamirore makko nden Allah wi e kono gomdimbe hule Allah laato don wondude e ben gongube ka kulol mudum Allah gongirbe kulol mudum Allah ngol ka finde mudum harabe fibata sona ko yaade sharia on ben gongirbe ka kulol mudum Allah ka dewe mudum tawata hibe tinni e rewgol Allah be rewa Allah dewal labugal be labbinana mo dewangal be rewira mo kadi no o shar'iniri non no nulaɗo sallallahu alaihi wasallam yottiniri non ben tinniɓe ben huluɓe Allah gonguɓe e kulol muɗum Allah ka jikkuji muɗum ka nediji muɗum tawoɓe koɓe sifitori kon ko ɗin jikkuji e nediji ɗi nulaɗo sallallahu alaihi wasallam sifitorno ko ɗum woni jikkuji e nediji alqur'ana on. Musidɓe tedduɓe haray ɓay feñani en ha honto jeyede e nokku margol asko ka askintinni ka nodditori ko woni margol dawla ha honto ɗum himmi ha honto ɗum woni dokkal mawnungal immorde ka Allah haray no hani ka neɗɗanke on anda ko honno o jogorta ɗum ɗo ko honno o renirta ɗum ɗo honno o hulirta Allah e renugol ngal teddungal ɗon haray ko adi kon taw ko yiɗugol leydi muɗum ndin yiɗugol leydi muɗum noon na ko idnorte na ko nodditorte na ko tonante honduko mene on yiɗuɓe leydi ndin ɓen ɗum fof ko hasi kon ko haalaji fenandeji e hodo e jamfa yiɗugol leydi muɗum ko andugol taw haqqe leydi ndin e hoore maɗa ko ɗaɓɓutugol yolnede gasata uddude e jolde udditiɗɗen e leydi ndin ɗum no wawata wonde si wona janga taho wona neɗɗo janguɗo woni ko gandal dina towuɗa e muɗum a uddira e ɗo yolde woni kaka gande aduna towuɗa e muɗum a uddira e ɗo yolde woni kaka métier ji ka profession ji woni ko keɗɗuɗa e muɗum a uddira e ɗo yolde wota wonu tun neɗɗo tafujo habbiɗo okkorede habbiɗo to wallede ko ya wonu jeyaɗo e wallitoto ɓen e leydi ndin none noon ka woɗa wallide wo e none ka moƴƴere heɓorta ɗon ɗum ko jeya ɗum e yiɗugol leydi muɗum ko jeya ɗum e hulugol Allah e leydi muɗum ndin yeno jeya e hulugol Allah e leydi muɗum ndin renugol nediji ɗin e jikkuji ɗin e nder leydi ndin hara a jikkinorta si wona ko moƴƴi a siforta si wona nedi labandi konko jikkinorɗa a siforɗa ɗon taw kadi ko ɗum noddanta woni noddandu maɗa ɗum ko e micro woni ko e journal ka windete woni kaka wolete woni kaka réseaux sociaux ji hara kala ko publiata kala ko sakitata kala ko wolata ton kala ko windata ton kala ko komantata nder ton kala ko hollata hiɗa tawti koye taw ko fi moƴƴere kala ko añata ton kala ko haɗata ton kala ko sakkotoɗa ton koye taw ko fi haɗugol bone ko fi pottingol bone e jama on ka nediji maɓɓe ka jikkuji maɓɓe ka jawle maɓɓe ka ƴiƴe maɓɓe no jeeya yiɗugol leydi muɗum renugol ɓuttu on e deƴere nden e leydi ndin sabu ɓuttu si ala haray fayda ko ɗoni dawla ala
si ɓuttu ala hay dina fayda a taway ala si ɓuttu ala a tawa hay gurnan ɗan yahay haɗa mettite tawa hande kadi ko woni tun ɓay neɗɗo wartotaako kono a tawa gurnan ɗan ɗan wela gurnan ɗan hande kadi fayda a taway a ɗuɗa haaje muɗum hay o ɓuttu ko tawata ko a yalta yaha e haaju maɗa arta hewtitaka maɗa a hula goɗɗo no yani ma a hula goɗɗo no yani ma naka suudu naka lawol naka auto ma no ɗum ko ɗuyete ɓuttu on ko ayneteɗo hiwe hiwugol ɗon e aynugol mo na police tun e gendarme waɗata ɗum ko kamɓe e enen citoyen ɓe ɓen fof e lamɓe meɗen wontirɓe sengo dow ɓen mo beehi no woodi ko hani waɗde fiyo ɓutto ñiiɓu geɓum makon e muɗum waɗugol ko ɗon ko jeeya ɗum e yiɗugol leydi muɗum ko jeeya ɗum e hulugol Allah e leydi muɗum waseede ma waɗugol ɗum ko jeeya ɗum e añugol leydi muɗum ko jeeya ɗum e waseede hulugol Allah e leydi muɗum ndin hay si noon bimɓe kikiri wotti no ƴetti micro no jogi drapeau ji ɗo wiya ko minen woni patriote ɓe ɓen ko minen woni yiɗuɓe leydi ndin men ko e fenande o woni ko mujarrad nodditagol musidɓe tedduɓe haray yeesoɓe meɗen men ka diina secrétariat général ministére secrétaire affaires religieuses on haray hiɓe noddi jama on e etagol wona yiɗuɓe leydi muɗum renoɓe ɓutto on e leydi ndin wona yiɗidirɓe wona nantodirɓe wona yiɗidiranɓe wona muññodirayɓe wona jaɓoɓe hejjede e dendanangal e fiyakuji gurnam ɗan nden tawa Allah subhanahu wa taala yo okku en ɓutto e leydi ndin yo okku en teddungal fodde hiɗen o okka en teddungal ɓaawa mayde meɗen en torimo kanko Allah yo dandu en bono e leydi meɗen ndin yo dandu en yaltinede e leydi meɗen ndin yo accu en e mayri o renana en leydi ndin o renana en diina meɗen kam o renana en finde meɗen nden o renana en jikkuji meɗen ɗin e ɓengureji meɗen ɗin e jawle meɗen nden اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الال وصحبه الكرام وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في دورنا واوطاننا واصلح ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والفساق والاشرار يا ارحم الراحمين اللهم من اراد بنا او باموالنا واهالينا أو ببلادنا سوءا أو مكرا فأشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره يا سميع الدعاء واجعل تدميره وهلاكه في تدبيره يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار رب اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين لك مخبتين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك صلاحا في ذرياتنا رب اجعلهم صالحين مصلحين رب اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.